misli da je sila i šut. Upisano? Upisano. 8-11, jel? Nemoj da mi set usvali. Ajde, Bata, nema za banci. Zapravo utorak, sljedeći četak i petak. Ponedjeljkom nema. I subotom više. Jesu imali subotom. Dario Hudića. To on je stariji. Ne, nije u školi. Ne, nije stariji nego je, nije 2 godine prije svih ljudi. Pa dobro, da. 3 godine. Ali on se lomi između nogometa i stone fense. Kombinira, ide malo na jedno, malo na kad ima nagost ne igra stone tenis. Nije baš dobro. Pa Jura onaj, on je malo. Malo iskad, Franca, malo Fejra. Počeo stvarno, ne, samo. Gavrano znaš, Ne, od ovih manjih, mislim, samo. Nije da može sve tako. Hoće i mimo treninga još, ali nemaš nekih rezultata da kažeš. Evo njega, 11-3. zato. Je to drugi? Ma još sam, jesam. Ali to još poigra svaki, evo imao je luk. Bili smo kada jedna od Jura. Ispale oba odmah. 7-6. Igrali ko, ma ne možeš opisati, ništa, nula. On je na treningu bez kupa igraju. Sad čovjek rođe. Ma ne, ma na luše djeca ustala u pola 6. Ne, pola 6 smo krenuli, 15 do 5, ko je Jura. Da je Predrag vidio da počinje u 9, kad smo mi došli, on tam počinje u 10. Ali bio je prisalo na igrama, je u 9, a u rasporedu on je takvičenje u 10. Ja sam spao u auto. Koliko? 7-11. 7-11. Sad sam bio, znaš, ja vićem ono, smočio sam drugu. Posle grafla, tebi ne jebe, što se grafla. Ovi spineri, znaš, tebi ne jebe, dobro, ništa ne jebe. Jel? Ja onda si poslao da si nikako ne sjeća. Moj, spavaj, što će djeca ustala 5 po? Marina ne bi spavala sigurno. Ja imao on svoje znači, čovjek se mora držati. A mislim, što se mora tići koji je opet. Kad ti zaspao, kad si probudio, malo nešto napravi, kad zaspao. I ovo, ne, šala sam. Ko mrtav, baš je mrtav. Ne dam se. A ovako bar ono, moći se trud, sam sebi da idemo provati nešto. A dobro, moraju ono poigrati jednom. Ma, slušaj, ja sam svoj glup upisao da se malo bavim sportom, bolje negdje se i od kuće predračunao. Tu mu je blizu. Lijepo je znati igra stoni tenis. I ovako, igrac. Lijep sportih, svugdje se govori. To su mene staviti tako. U trećem osnovu. Kači. Ja sam došao, znači, na mogu kabinu, ja sad bili smo na mogu, ja je komada mi uređena, u Moskvi. I tata me stavio stavio jedan pravacan na svoju rasku, ali jedan redu, prije koji zna žena na svoju. Prvi dan, a ne mogu lopce govoriti. Drugi dan ja već matam malo, treći dan ja već razbijam sve reje. Aj stari, kad dođem u kući, ti ćeš ići pisat na stolu tenis. Ne, nekako ja ne izgledam, ja ću govorat, stolu tenis i nema koliko puta djeli nešto.
klubu Mladanović je to bilo. Pitali sam, sam izgravio djeca s njim i školu. Sad, ravnati je ošte pitati, ja smijem nadoj što nije, što Marin pitati isto. Ne! Zato sam Nije čak u tamo 3-4 godine, evo, to ne mogu kojim dobiti. Evo, ovakvim, kako strunjače, kako je klupe, ne ja sam koordinacija. Možemo ostati, kaže, jeste vi stvarno, nisam bilo biti njega svaki dan da se vozi. Sam trenirao do 15 godina. To iz glupnog razloga sam desio. Ulazio kod četvrti igrač, ja sam sve dobio, ovo je vidio. I odjedno kao tradicionalno, tu kao nije mjesto ima sam svoj tim. Koji stvarno nazvao. Ne, kao prvi. Bolje nije prvo. Pitao me, svi trenira dalje tamo, slijedeći. Možda da se obratičku pisu. Ono je verno ovo su znači, doista se oni igrači. Koliko? 11-6? Da. Po 2-2 onda. A 6-11? Matauš odmah sljedeći. Ja? Može, po Šikijem. Može sa Šikijem, slobodno. Ti, Jan ti. Ja mi sve pisati da kao par se prije piše, nema da je svejedno. Svejedno će biti da vjerojatno sve do kraja. Tako je. Možemo ga dirati na ono što On može, da. da ne ovo ne čekam. Lično prije gotovo će. Ali ovo, rekao gotovo je. Ma da, može.